Hello guys. Mudol na po tas kabuhan ani guys. Ay, kaha na po guys. Ay. Oy, tanang bigi butangan ni. Naanday sa... Limaho na guys, limaho na guys. Limaho na oy. Amoy pa lang, ulam na. As usual guys. Kapalo naman eh. Oh, ni ship. Ship. Ship barko o simula. Uy, Amoy pa lang, meron ulam karne na. guys, meron man guys. Abawi ang naroon sa kuwan. Sagol ana. Nagmayay lang sa taha. Meron ni, meron karne guys, kamera. Nagmayay lang sa taha. Aguanta kay mga pobre raman. Sige, sige, sige. Ahos ramay akong mutan guys. Karne, wala man limang karne guys. Wala, oy, magbahok karne, oy. Lamas ra gyud, lamas ra gyud. May isagol ani. Gamay ra man karne. Wala na, happy birthday man ni. Happy birthday. Wala mag-igor eh guys. Happy birthday rin guys. Happy birthday. Gamay ra karne, pag gamay ra karne, happy birthday na, happy birthday. Wala na, alam na na. Di lang pang ulam, pampulutan pa. Wala na, gamay lagi yung pato guys. Saka sila, nagas sila guys. Now is... Saman to. Hindi ka maugaan ko na ito. Ha? Ilikbutan ka ng mantika. Mantika sa mga boy. Wala guys, gamay rin yung karne guys. Kung saan ang tanaw guys, gamay rin guys. Wala. Alam ko? Wala, gamay kayo. Successful guys, wala tayong chip guys. Oh. Alright. Gamay man ito pa. Ay! Babuya? Ay! 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 Baboy nila, gamay. Ay, dara guys, nagpadapli na rin mga pato guys. Nagpadapli na rin. Kung naman gip... Hindi mo na po ato. Ha? Ayaw ay. Wala na eh. Update na tayo guys. Susunod na rin guys. Wala pa. Putla na lang na. What's up guys? Nana po dito. Tara dito guys. Tara na. Ay! Hello, pang Japon. Gamay ang Japon karni. Guys. Ano yun guys? Gamay rin guys. Kung saan mo tanaw guys, gamay rin. Ay, dara na guys, oh. Mudagan rin rin taon guys. Mawas ka, tingali. Tara. Tara. Pang happy birthday siya guys. Pang happy birthday. Ikaw na live guys. Kwantaan ni. Kaul taan. Hi guys. Ulaw to taan ni. Gamay. Kumori ito ipares ni guys. Karne guys. Maora di ay pagitaon ng karne. Karne ray. Maora di ay... Katon tatongkuan. Karne ba subakag pansit nana. Karne yung ta subakag pansit aton ta guys. Yan ipangawon guys. Ug kayo ng pansit yung ngita subak. Karon. Pero kay piki man guys. Paano sa basic lang sa basic. Dito tali guys.